Automedia. Vožnja u kojoj mašta postaje stvarnost. Putujem. Putujem.com 1497. godine Vasco da Gama je krenuo do Indije, ne sluteći da će usput pronaći novi kontinent neizmene lepote i otvoriti prostor za mnoge druge da ga nasele i istražuju. S obzirom da je do njegovog otkrića došao na Božić, nazvali su ga Natal. I dan danas postoji država pod tim nazivom, dok se ime kontinenta promenilo u Južna Afrika. Na put kroz Južnu Afriku vodi nas legendarni roker Bora Đorđević. U nastavku Automedije poslušajte Borine dogodoštine na ovom kontinentu. www.autobrief.com Autobrief. Sadržaj koji osvaja. Autobrief.com Putujem.com Putovanja su neizbježni, pa možda mogu reći i najlepši deo posla muzičara. Svirke koje se ugovaraju u drugim državama su i najveće bogatstvo za jedan bend, rekao mi je frontman Riblje čorbe Bora Đorđević. Iako je obišao mnoge države na planeti, njegov najveći utisak je boravak u Južnoj Africi, za koju kaže da je, bez obzira na potpuno različit način života, veoma slična nama. Zaljubljen sam u Južnu Afriku, a bio sam i u Botswani, u Gaboroneu i radio sam i u Harareu, u Zimbabveu. I stvarno to su predeli koji su maltene biblijske lepote. I klima je čarobna i šta ja znam, to su mesta gde mogu da ostanem recimo mesec dana, a da me ne ubije nostalgija. Šta vas nešto dopalo u Africi, u smislu načina života ili samog predela? Ili nema, sve je tamo drugačije. Tamo su ljudi plaši crnaca, međutim, posle 2 dana ti se dosadi da se plaši crnaca, iako je kriminal na visokom nivou. Gdje te crnac rokne zbog, recimo, mobilnog. Ali ne zato što hoće da te rokne, nego zato što ne zna šta će sa tobom. Volim da mi radi adrenalin. U Australiji sam ronio sa ajkulama, a u Africi sam išao sa Bobanom Petrovićem. Išli smo kolima od Johannesburga do Gaboronea i usput primali crne stopere. Isto su stopere primali u Zimbabveu, ali to je lepo. To je 1350 km, malo kroz Malariju, malo kroz pobunjenike, tako da je vrlo uzbudljivo. Kakva je infrastruktura tamo? Južna Afrika je veoma bogata, a recimo Zimbabve je bio veoma bogata zemlja, pa je da bi Mugabe ostao na vlasti morao da sklopi kompromis sa ljudima iz jednog drugog grada koji je osnovao Šaka Zulu, Baja Gorobi se zove grad, i da ih pusti da pobiju bele farmere i da unište farme. Uglavnom su Belgijanci pobili, što proterali. Ostala je jedna kolonija Srba iz vremena kada su gradili Palatu nesvrstanih u Harareu i oni se bore sa inflacijom koja toliko posjeća na domovima u vreme ove najjače inflacije, ali ona je tamo stalna pojava. I ove velike novčanice od 50.000, 100.000, 200, 300.000 biliona dolara, one su štampane s jedne strane, kao one novčanice za monopol. Sad su dobili nagradu zato što su štampali neka 3 biliona dolara. Karta za moj koncert je bila tada nekih 50.000 dolara, a 2 razglednice koje sam poslao su koštala 11.500 zimbabavskih dolara. A usput postoji apsurd, postoji kovanice od 2-5 dolara, gde verujem da metal vredi više nego nominala. Kao kod kuće je. Kakva je hrana tamo? Šta si jedete? Jako dobro. U Južnoj Africi sam jeo recimo nilsko konje. Probao sam. I kakav je ukus nilskog konja? Pa dobro, bolje noji. Zanimljivo je, kao što Bora reče, da u Južnoj Africi postoji kolonija Srba. Podaci govore da je početkom 20. veka bilo dosta naseljenika iz našeg regiona. Jug Afrike najviše su naseljavali Hrvati iz Dalmacije i Primorja, ali je među njima bilo i dosta Srba iz Like, Dalmatinske Podgore, Hercegovine i posebno Crnogoraca iz Boke Kotorske. Južna Afrika se u istoriji uvek politički borila i zemlju su stalno pogađali nemiri. Mogu reći da se stanje na kontinentu primirilo tek 1990. godine, kada je uklonjena zabrana Afričkog nacionalnog kongresa i kada su održani prvi demokratski izbori. Ne treba govoriti koliko je samo jedan čovek, Nelson Mandela, učinio za Južnu Afriku. Danas Južna Afrika ima jedan od najboljih ekonomskih sistema Afrike, a posebno će zablistati u 2010. godini kada će biti centar sveta u fudbalu. Verujem da svi sa nestrpljenjem očekujemo početak svetskog prvenstva u fudbalu. Slušali ste Automediju. Produkcija B2B Interaktiv medijska grupa.